Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla, Baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahluphekile wona wesondela. Mabandla mjobane abantu abanini abenkashana kamenzi eyaphuza umlaza ngameva kuphina kuplefini la khona iphimbo lika MC Polobas kwisikhondla khona sikamabona kude usiyaviva TV1 siyabikelela sanibonani molweni Dumlanga Ponjoti Matekwane de Masheroni sibingelela kuphina kuplefini la khona ke leliphimbo sithi umdala umncane kodwa ingqondo yakhe ihluzile futhi uzimisele ngokuzwa lapho khona ekunoju ozothi mawufaka wakho umunwe bese uncinda uzwa ubumnandi yona nto ke sikulethele yona osukwini namhlanje ukuthi sithathe uDokotela uMhlongo Njomane ubabakazi into ziyenzeka azokhuluma nani bukhoma la kwasiyaviva TV1 Njomane sikubingelele sikwamukele sawona asibingelele kakhulu pholo ba wena sibingelele ngoba wembathwa amadlozi sibingelela kwa umbathile ngoba akekho umuntu ophila ngaphandle kokwembatha sizobingelela wena osekhaya sithi sawubona nawe sithi camakho sithi emakhosini sithi bayede sisho yonke indlela ngawe yonke indlela okubingelela nendlela yokuthobela emphakathini eSwatini overseas uphina kuphi namkelekile kulolu hlelo siyacela mawuqala ngqa ukusibukela ucindezeleke usubscribe button ube ingxenye ke kanye nathi and don't forget to comment lapha nisho ukuthi Njomane nimuzwa kanjani yini enifisa ukuthi abuye azoxoxa ngayo namhlanje Njomane lesikhulume ngamanzi amnyama yini amanzi amnyama amanzi amnyama pholoba isilwane esimbi ngendlela emangalisayo ngoba impilo iyami ingaqhubeki makuthiwa umuntu unamanzi amnyama okay siyobuye sixoxe ukuthi angena kanjani amanzi amnyama kodwa kuyinto edala ukuthi umuntu azafe exakekile edala ukuthi umuntu azafe izinto zakhe engalungi ngenxa yamanzi amnyama sinabantu abakhuthele ngendlela emangalisayo abangafuni ukulala bayazama benza ngoyo yonke kodwa ngokwamanzi amnyama bagcine bengaphalelanga ndawo bagcina bephelelezeni ngamanye amanzi amnyama into engakwazi ukuthi umuntu aye phambili mathuha kwamanzi amnyama Hlwengana amanzi amnyama namabhadi noma izithelo zawo amanzi amnyama amabhadi izithelo zamanzi amnyama pholoba noma imphumela yamanzi amnyama amanzi amnyama ngichaze lokho umuntu uthuna amanzi amnyama usuke lo muntu ephehlelwe idlozi lakhe ukuthi kwaphendulwa lona ukuthi idlozi lakhe akube yinona elizomjikela limlahle pholoba ungakhohlwa pholoba umuntu idlozi lakhe emeli right ngalendlela le noma ngabe abachakathi bayenza ngendlela abenza ngayo kodwa baphumeleli kodwa meke waphendulela amanzi amnyama ngicela ukutshela uphathwa ikhanda ufe ngobani akekho umuntu ogadile namanzi amnyama amabhadi nje izithelo zawo amanzi amnyama pholo abanye abantu sesizwe sebekhuluma ngeichitho Njomane yes kodwa abanye bethi hayi ngenxa ukuthi vele kunamanzi amnyama mhlawumbe uzohlukanisela nakhona umuntu osekusuka umbhedukwane nje phakathi kwakhe nomkakhe ngabe isichitho noma amanzi amnyama zimbili pholoba lezi zinto ngenzeka kube isichitho kwenzeke futhi kuba amanzi amnyama kakhulu unkosikazi pholoba mawunonkosikazi akusiyena wakho kusuke unkosikazi wedlozi ngiqonda ukuthi kukaningi kakhulu ukuthi mangabe kuphendula udlozi ningahlali kahle ekhaya ngenxa ukuthi nonkosikazi vele usuke ngayena unkosikazi kwakusuka unkosikazi wedlozi ngamanye amazwi inhlala yibi yinhle noma zikhona ichitho pholoba makuwukuthi idlozi linibambile nina pholoba ningaxabana kodwa nibuye nibuyelane nixole hlale phansi indaba kodwa makukhona idlozi waphendula amanzi amnyama noma isichitho singangena sifike sede kulowo muthi lowo pholoba ngasifike sede kuleyo ndawo kubhedwe kakhulu pholoba siyenza yini noma ke amanzi amnyama ayakwenza yini uyothwasa kuyenzeka pholoba abanye abantu mebengabhulanga angithi sinabantu abawamahlantsana pholoba kulesi sikhathi samanje so umuntu akaxakwe izinto empilweni ashawa abantu angaphumeleli mezothola umuntu ongakaqala abheka afaka igopolo oqala kungenzeka agcine ethwasile kanti bengenalo idlozi lomuntu kufanele bekufanele kulungise izinto zakhe zamanzi amnyama pholoba abanye abantu kuyenzeka kodwa kumina pholoba akwenzeki ukuthi umuntu ngamabhadi nje agcine sengene einkambeni ukuphinde indawo njengenyanga yazwayo sike mngaba abapholoba area 7 khona le eThekwini pholoba mawugudla nje mazimtoti uthi Winkles Fruit uthi mngaba abapholoba mawungena nje kamthathelo esitolo area 7 ufike ukuze kamhlongeza ngomeni akekho umuntu ongazokutshela pholoba ile sikhona ke manje eduzane nolwandle pholoba samba ngeenyawo mesolwandle usi Dokotela omkhulu ipha abantu inombolo zakho asibambe na inamba 083 406 8658 asiphinde 083 406 8658
Sixoxele ngendaba enkulu ethinta inyanga kaDisemba lapho zonke zobe zithi impela siphelela kwaMhlongo usuku umhla ka15 kwenzakalani kwaDokotela uMhlongo. Pholoba lokade ngine-special. Ngilekelela abantu ngendlela emangasayo. So ke mangiphahla ngokwabantu ababezana izimali engaphelela abantu abanye bekhala ukuthi kodwa Mhlongo seleke sakulandela njalo sifisa ukusizakala kaMhlongo kodwa why mase wenza into enje uphambanisa inyanga uthole lenyanga thina singakayitholi imali Okay. kodwa besicela njengoba usiphahlele usizwele nathi ngafika ngaphahla ke Pholoba ngesicelo sabantu so ke sekuze kwavumelana ngokomsamo ukuthi mhla ka15 kuDisemba so besine special silekelela abantu ngendlela mangasayo angabe wena ongakazi ufisa ukuza angabe wena ohlezi ufisa ukuza angabe wena owasala wacishe weza sekuyisikhathi sokuthi uNkulunkulu namadlozi akhe nisebephendulile ngoba ngomhla ka15 kuDisemba kuzobe kunjalo ifoni iring isini kuza niwash ifoni iringi iwash ngokweprice ibuyele lapho Pholoba ngenxa yokuthi kuzwalalile ukukhala kwabantu Pholoba khona incwadi emaBhayibhelini ethi kuzwakela ukukhala komntwana Hagari khululeka nani ke ngifuna ukuthi ikhululekane yes bani ngoHagari ke manje kuzwakela ukukhala kwenu njengamanje sizwakela isikhalo senu ukuthi ngenzeke uthola ibonus uhambe uyoyidla nefebe ngicela ukubeka kanjalo uyithola ibonus uhambe uyidla namantombazana uyithola ibonus uhambe uyoyidla nabantu iphuzu utshwala kodwa ngithi mina kodwa kuzwakela ukukhala kwakho Hagari ngoba impendulo yakho seyiphendulekile mohamba uboleka imali ngoJanuary uhamba ucela abantu imali yokuphinde emumva eGoli uphela imali yokuphinde eMpumalanga eGoli kuyokuzenze wena namanje ungasuka la usuka khona ubuye kaMhlongo kuba ukuthi uzoba noDisemba ongekho right ngoba bathi usebenzisa imali kodwa ngiyagarantela uJanuary wakho uzoba muhle Njomane uthi wonke umuntu ozoza ka15 ekhaya lapho akazi ukuthi uzomphekela unyaka omuhle nomusha asunakile uDisemba thina so esobesena sokwenza ngoDisemba kodwa sikwenzela uJanuary Pholoba ukuthi le yangane ezobuyela ngeuniform emgokotela makuphela inyanga la uboleke khona ukuthenga iuniform akakhokheleke Pholoba sikhathele Pholoba lento ukuthi abantu bekuDisemba uJanuary bale bekhala bethi kukhanya ilambu kunjani njani sekuyisikhathi sokuthi wena enza into efanele uyenze ngoDisemba uJanuary wakho iqala izinto zakho iphethuke zenzeke njengababona kwabantu nguze uthinta indaba yokuthi iningi labantu lisuke liyokhipha imoto emagaraji Pholoba and lezi imoto iningi lazo liphelele endleleni kuyadabukisa Pholoba uthi akebe bezoyimantsha lento nale phone yakhe Pholoba bezoyimantsha naleli wash la bayadabukisa abantu Pholoba bathatha imoto ezinkulu ngoDisemba imoto ngoJanuary February seyiphindele emuva ngithi mina noma ngabe unaso isinqamo sokuthatha le moto ngoDisemba ayibuyele kodwa ithathe ethembeni lokuthi ayibuyele emuva Pholoba ithathe ethembeni lokuthi mawuyithathile wena ungahlekwa omakhelwane nalento khayirisha mogoduku emakhaya fanele siqede Pholoba wonke umuntu akabe nemoto yakhe ngenxa yemizamo yakhe ngenxa yejuthuku zakhe azobezenzile abantu bayabeka babeka isitofela sokudla Pholoba ngoDisemba bashaya indodla zokudla kodwa ngoJanuary sekuphelile ukudla so isikhathi sokuthi wonke umuntu ozobebeka abeke into azoyibona ukuthi ngoDisemba kuyoba njani kunalesi sigwili esibuya njalo makuDisemba fike senzela abantu into ezini sithatha abantu bahambe beyosebenza kusukela ngoJanuary uma ungafika nge15 ubaliwe noma ubalwa ngabantu abangathathwa yilesi sigwili wonke Pholoba umuntu ukhona lapho Pholoba ngiyagarantela wonke umuntu okhona ngikhuluma ngomuntu ongasebenzi Pholoba ake ngichaze Pholoba la ngikhethe bala la muntu ngifuna umuntu othi mina sengikhathele ukuphila lempilo mina sengikhathele ukuhlupheka mina sengikhathele ukubinhlekisa sengikhathele ukuthunywa abafana abancane ukuthi angabe ngiyobathengela ama-ayisi ngenxa yokuthi ngixakile nami ngingayishintsha impilo yami ngiyamgarantela ngisho ngayiboleka Pholoba le mali ahamba ekumashonisa ahamba ehlotsheni ahamba ebhenki ngiyamgarantela ukuthi izobuya njengoba injalo le mali awukhipha izinto ziyenzeka ayikhapha Pholoba awukhipha inhlanga zenhlanga lutho Pholoba awucabe abantu ngokuthi hayi ngiyaqinisa lutho Pholoba uthi wena uzomnika isikhiye esile 15 December Pholoba ngizomvulela impilo yakhe wena okhala ngamabhadi wena okhala ngamanzi amnyama wena okhala ngesithwaqa wena okhala ngesichicho wena okhala ukuthi awufuna abantu wena okhala ukuthi awuqala sekuyisikhathi sakho sokuthi izinto zakho zenzeka nje nami wena ukhuluma nale wash wena ukhuluma nale ring wena uzokhuluma nale phone lo Pholoba kwenzeka izinto zakho ifoni uthi ayibophopo akubophopo nothi lebiza
kanje pholoba thina sifuna nje upopopo omncane pholoba sinabantu nje abambalwa asebefikile pholoba izinto zakho baseyiqalile ziyenzeka pholoba ziyakhahlela ukuthi angisafuni ukubuya la kunina pholoba ku social media ngoba abantu baba nomona bambi ngifuna ukuphahluka nje yes uthe ubaba uSibisi wangaphe lokhozaneni uthe nje angosho kanje yes ngoba inhloso yakhe Posho 15 yes hayi Posho 15 bazokhala ngoba inhloso yakhe umama uSibisi ukuthi ufuna kuzwe noma kubone ayebatshenile ukuthi asambeni sekumhlobo lo ngimbone emehlweni inyanga yes umama uSibisi ke naye umakhosi yes uthi hayi man seyiqalile ungishuthelile pholoba ivideo wangishuthelile ivideo zicuse bethuka pholoba ngamanye amazwi ngicela ukukhipha lento ukuthi uze enyangeni ungayitsheni kuzuze kamhlongo ufike isuzakala qala ube nethemba qala lokuthi lento ezinye pholoba uzuthelwe la ezinye inyanga pholoba ayiqiniso nangokugezeka kwedlozi pholoba into engingayazi ngiyamtshela umuntu ukuthi angiyazi lo kodwa mekuthiwa into ngiyayazi pholoba umuntu akakhululeke ngisuke ngizomenzela lona garanti sure abantu bayazi ibhodlela lapha ekhaya ukuthi la engasuka inhlupheko iyasuka inhlupheko ibaleke ngokungena ebhodlela lapha ekhaya pholoba nangomhla ka15 ngobe kunjalo lobe livule pholoba lobe livutha pholoba liyovutha kusukela ekseni kuze kushona ilanga lo bhodwelelo badide ukuthi kodwa uyubonakale nawe usuyiphekela imithi kanti enjani phela banikhona yabona lezo zokuqaqa okhiye babantu lezo zokuqaqa amabhadi kubantu lezo zokuqaqa izinto zabantu abazalana zobebhethe lezo zokuqaqa izinto abazalana zoyifumbela ngizithintela mina ngithumeli pholoba mancane amathuba ukuthi umuntu ayofuna ukwembula ingubo masumenzelele liwayo phela basikho ngisho isidingo ngenxa yokuthi nasifuna lo muntu ongasekho idlozi isayida ugogo umkhulu umalume aunti mawuthi kuba ingane yakho kwesinye isikhathi mhlambe kuba unkosikazi wakho uwena ositshelayo ukuthi ufuna thina sikwenze lento esifunayo asiye thuneni akusikona ukuthi mawubuya la uzothwala ngento ezofika ibulala ingane ekhaya iqede umakoti iqede zonke izinto cha sikhuluma ngento ephilayo nje akusizona isithole segazi asifune egusha asifune embuzi asifune enkomo wena izana lo esikufunayo nje kuphela okuyiliphe intathu pholoba okwamagama akaphelele okuyinamba lesigwili sangakini pholoba phela la eliphi nezintathu kubala ngathi uthi okuyiliphe entathu iziliphe ezintathu zasebank ATM akusizona ezakho lezo zoyiqosha phansi zilahlelo nje hayi uyiliphe cha entathu iziliphu ezintathu za ATM zasebank South Africa uzwile ukuthi udokotela umhlongo mhla ka15 kuDisemba wena osale ngephutha kwispecial se1 sekuyisikhathi wena osale ngephutha kwispecial se4 sekuyisikhathi ngephutha kwispecial se-ring sekuyisikhathi abantu abangibayibuzayo bathi iwatch nje manje lelo lifakile liyinsimbi ligoqani libe umuthi le ring oyifakile igoqani libe umuthi i-cellphone ngoba yaziwa ngokufona igoqani libe umuthi bese yaphenduleka kodwa ukubona iqhuma mayiphethe opopop akaxoxela abantu yini isididiyelo sakhona angisho ukuthi umuphi umuthi yes kodwa ukunabela umuntu osekhaya ukuthi akayikholwe lento ukuthi insimbi ayimayinazi yes sikhipha lokho ukuthi insimbi ukhiphi lokho ukuthi cellphone uyafona ngayo ukhohle ukuthi ring yomshado ukhohle ukuthi iwashe lokubuka isikhathi mase siyenzile le nto kube kusabe lokubuka isikhathi pholoba kusuke sekuyisigubhu le lokwenza izinto pholoba ekufanele zenzeke sesingakashayi lesikhathi ekufanele ngabe kwenzeke ngaso ngichaze pholoba lento egubhu seyixabanisile umhlaba wonke ixabaniswa into eyodwa abantu bazi ukuthi isigubhu yiselo usho lokho angcono ngisiphethe angcono ngiphethe ipatternati iselo uzokhokha kakhulu abantu bayadideka bazi ukuthi isigubhu yiselo kanti akusilona iselo uyalithola eBria ngo150 iselo uyalithenga ngo10 rand kwesisikhathi shuthi nango ngayitholela le nombana ngayitholela iselo ifika sibeke ekhaya singasebenza hlupheke naso sixakekile into ebalekile yinto engaphakathi kwiselo lento engaphakathi kwiselo thina sasishintshileke senza uhlelo lokuthi sikwazi ukufaka leli ibhodwe lethu pholoba iring iphenduke ibisigubhu sakwazi ukuthatha leli washi silivule phakathi sifaka into lento eyisigubhu ngaphakathi komuntu kuphenduke le washi libe isigubhu sakwazi ukuvula iselfoni ngemuva salahla ibhede kuphenduke iselfoni ibe intoni ibe yisigubhu ngamanye amazwi isigubhu akuwona akusona iselo umuntu ongaphakathi thina sigarante ngomuntu ongaphakathi mawufuna iselo siyokwenzela ngelanga kodwa sikabi nesikhathi sazo manje
ngenxa ukuthi sifuna abantu bephumelela banganukwe emndenini ukuthi umndeni uphela ngenxa banganukwa banciphe inkulumo baba sesikhathele phela ukuphakamisa abantu ngezinto ezahlukahlukene kodwa egcineni bathuke ngeinhlamba kuthiwa kufa ingane kusolwa wena amabhizinisi anje kusolwe wena kunje kusolwa wena sesifuna manje umuntu aphumelele kungekho inhlamba emlandelayo ngene boardroom naleli wash lakho likwenze ungena phakathi emeetingini wena wamathenda wena wenkampani wena unobhala wena uthisha wena uprincipal wena umem wena unesi wena uadmin ngendlela ezahlukahlukene ungena nalo le wathi angithi uyakhumbula ukuthi iselo lihlala ekhaya ukhulume nayo sesiphelile isikhathi sokuthi siyoguqa manje ezigubhu nezisale mhlawumbe isigubhu uhamba nazo uyophila naso uyohlala nasemqashweni uyohlala nasesikoleni uyohlala lapho endlini yasemsebenzini kahulumeni ufike ukhulumisa isigubhu sakho sikhulume khona hey abafana abakhombana ngeibhamu bebona ubucwebecwebo nje kwenzeka nje pholoba ngiyakarantela pholoba singabeka imali mfowethu ngeke isukole leyo moto leyo angeke isuke pholoba ayi ungakhohlwa pholoba ungakhohlwa umuntu losuke la akusiyona nje lento abayibonayo ukufaka namabutho pholoba kodwa umuntu wakino idlozi lakho ngigarante ngaloko ke garanti sho ayikho imkhove engifakayo abekho umantindane azikho izinyoka azikho into ezitheni umuntu wakinje ongitshelayo mase ngihlanganisa namadlozi ngimphahlele ihlangane phezulu pholoba uthe kodwa umuntu akeze namagama amabili alabo bantu abangasekho bakini yes mina mase ngiyakhetha ukuthi sibheke ukuthi uyena umuntu ozovumelana hayi umuntu wayeqashile ufuna umuntu osibonga sakini gazi la isayida umalume ugogo ubhudu anti ungane yakwenu udadewenu umne wenu bani kodwa umuntu wasekhaya mana ngiliphi iside li strong la kababa nelaka mama ngiphasisa kakhulu la komalume pholoba la yakuzwa mina ingakho ke pholoba phela basithi mina akasilethela igama la komalume azosilethela igama lasekhaya kubo ngoba khona sizokwazi ukusesha thina uthi lona lipi kuyenzeka kodwa ngabanye pholoba kuvume owabobaba kodwa kuya ngokuthi sithemba sibuke emthamo sifake igopolo kwavumelanana mana ke nje makuwukuthi lona engimqokayo noma laba engibaqokayo bafe ngozini yemoto kwasekutholakala ukuthi bathwetsheliwe yes uqala uyilungisa kumsebenzi wethu pholoba ke lo wena into oyiphathayo uphatha lezi zinto esizishilo ilimi entathu kuphela nalo 15,000 lo pholoba lalela ke mntaka ma uhamba wena manje uya e-ATM noma yipi yes kunobhaskidi omncane la kwe-ATM noma phansi nje uyabona phansi la cosha iliphi zibe ntathu yes kunjomani ukuthi udinga leyo nto khumbula ukuthi kuyabhaliswa ke awumani utheleke kwispecial ubhalisa nge1000 rand bese uphatha u14 rand 14,000 yes pholoba kuseme kanjalo ubhalisa nge1000 bese uphatha u14,000 uyangizwa ukuthi u14 rand ngoba ngazi imali encane yes pholoba abaseyinkulu basisho bekhulile kodwa kule game ngathi wehle kakhulu ngoba usehle ngendlela efanayo ngo-half yes le kufanele ngabe nginyukile pholoba ngathi 25 noma bani kodwa nginanenkolelo ukuthi pholoba abantu ngifuna impilo zabo ishintshwe yimina angibafuna abantu asebeshintshelwa impilo ngifuna abantu abazoshintshelwa yimina impilo angibafuna abantu asebeshintshelwa impilo ngifuna abantu abanjani abazoshintshwa yimina impilo zabo wenza ngani ungabi nogcopho asiboni isho ugcopho ngoba nabakotelayo bakhuzwa iguli zakho uthi hayi siyakwazi ke hayi lutho pholoba anginaphunga ngeke ungibone ngisengipostile ukuthi usibani wenza ukuthi usibani udla imali zabantu akekho mina pholoba umuntu ongadla imali yakhe okhalayo akekho umuntu engamsebenza ngamsiza okhalayo wonke umuntu engimsizile pholoba unazi incomo pholoba zokuthi le ndoda yangisiza yangithatha la phansi yangiphakamisela phezulu bathi abantu into abayithandayo kodwa umani ubanikeza iwashi noma ubanikeza iring noma ubanikeza cellphone kunezinye incibilikisho khona ngifuni kuyichaza but ngiyafisa ukuthi uconfirm ezweni ukuthi ngabe kuyiqiniso ukuthi umuntu uqala ngokuphekwa azavuthwe before anikezwe iwashi into yokuqala nje siqale sigeze mangasa ngabe khona amanzi kamhlongo umsebenzi wethu ngabe uphelile ngenxa yokuthi abantu banezinto ezahlukahlukene abanye bazalwe phezulu kwesiqalekiso kwaxabana ubaba noma bese bancane bazibahlukana abanye kwashonwe ekhaya bangagezeka omunye washonelwa intombi omunye washonelwa inkosikazi omunye washonelwa ingane uangagezeka kahle so yikona into ephoqayo ukuthi yonke into esiyenza ekhaya kamhlongo akaqala umuntu ageze qale mase geziwe mase simbuyisela lapha na ke kulela bhodo kasuka nhlupheko pholo bayalaza abaniki nalo uyahleka uthi ngiyalazi la bhodo lelana ngiyambona lo mama ngiyambona lo bhuti ngiyambona lo malume oshoyo ukuthi ngiyalazi la bhodo ngelicabange phela semesikhathi sokuthi nawe ke manje awufisela abantu ukuthi bangene kulona leli bhodo pholo ngiyagarantela pholo ngisho ngabe unezitho enjani ngisho into engiyithatha ngalento pholo yenza izinto zonke i2 in 1 noma i3 in 1 awukwazi ukuthi unewashi ube nesitha
awukwazi unewasha uthuku wabantu uthathe kancane ngoba zonke izinto zakho ziyashintsha kusuke ngase wena ophilayo sekuphila lo muntu omdala lo membethe wena njengoba ngithanda la othi khona asikho isidingo sokuthi wena oshadile uqale phansi uyothenga enye ring yona le washada ngayo ungakwazi ukuphelela into ezokuphumelela ubuyise yona pholo ngoba phela usuzobuzwa manje uthi awumama wafaka amaringi amali yes yona le ring le uyikhalisa kuthina nje mhlawumbe ama-hour amabili amathathu mase senza izinto nje kufanele sizenze thina mase uyangena buya wona ungene ebhodweni sipheka ebhodweni sipheke ngaleli langa siza kuwena ngomhla ka15 yes kuDisemba dokotela ngingalala ngomhla ka14 nje ngiyithaphuzela isinkwa umkami ngimjabulise kuze kuse bese ngiza kuwena ke kusasa cha pholo umuntu lo muntu ngimthatha ngokuthi akayifuni into ayenzayo okay uchitha imali makwenzeke yenzile le nto ngomjikisa nayo imali yakhe sefikile pholo ngenxa ukuthi angizwani ukudla imali yomuntu noma ngikwazi ukusebenzisa imali yomuntu kodwa ngelilanga kuyazokhala kumina pholo zonke izinto ezinhle noma zonke izinto eziyaphambili zonke izinto zedlozi ziyalindwa mozofunayo wokwazi ukuthi mayebahlangana nedlozi phakathi zila phela khona kuyokwazi ukuthi zonke izinto zakhe zihambe kahle ngeke umuntu ongavuka umuntu osifazana ahambe ushisa impepho pholo wonke umuntu ozoshisa impepho uyazila linde ukuthi ngoba ngizewe empepeni ayingilinde insuku zami kwenza ukuthi kushayele lalanga nami ngikhuluma into ephilayo seqale ukubhalisa seqalile pholo bakhona manje sekusukile bhaliswa kiphi na 083 083 406 86 58 083 406 86 58 yes sibhalisa kanjani into esifunayo uyafona mase uqeda ukufona mase uyasho ukuthi ufuna ukubhalisela ispecial sangomhla ka15 kuDisemba uyazisho ukuthi uhlalaphi uyasinika amagama akaphelele uyasinika inamba yakho yocingo vele izobe ikhona mase usinika nesithombe sakho okay sikwazi ukuthi sikwenzele izinto ungakafiki uyaqamba uyafika zonke izinto zakho sezenzekile wena yini angayilindela kuwena i-account iphela phela bona i-account futhi angimnika umuntu singaxoxanga naye qala uxoxe nami qala mase nginike accounting asifaki imali ezitolo asifaki kolekhuzana o send cash asibasebenzisi sisebenzisa account thina kuphela Ningizimu Africa worldwide behleli nodokotela uDr Mhlongo otholakala endaweni yase KZN eDurban edolobheni elinye noma ke ezweni laseMgababa eduzane nje nolwandle indawo edume kakhulu mawubuza nje ufika ko Durban station ugibela ibhasi usuka ku province osuka kuyona uthi kukuphi la ngathola khona amatekisi eMgababa bazokuyalela abantu bese ushaya itaxi yakho wehlike kuphi wehla kaMthathelwa estopini esitolo saka Mthathelwa yes. La ufike wehle khona bese kubuza ukuthi kukuphi izangomene eziningi kwaMhlongo bazokuyalela ukuthi nakhe akababa uMhlongo ngale kwalokho qinisekisa ukuthi isho suwehle estopini mawuzwa ngathi lokuyalelayo ukuyalela nje umphuphe wendawo omunye awu nakho ngiphuphisa uma no time njobane nabo bengiyalela ngapha ngaseniniva ngabe ungakhona uzobe sesho ukuthi hayi ngala ngasenTalashishi noma bamyalela ngasenTalashishi esho ukuthi yena ngaseniniva yes lolu suku ke la ngomhla ka15 December ilona suku engicommitted South Africa ukuthi ngifisa ukuyohlala nani the whole day till nizinehambe yes njomane khumbuza umuntu osekhaya okay why umhla ka15 December because omunye umuntu uzothi kungani ngawona umhla ka6 noma umhla ka8 noma umhla ka19 noma umhla ka24 noma umhla ka28 yabona isizathu pholo izinto zempumelelo lezi sizenzayo sizenza ngalama date okhola la eNingizimu Afrika bonke abantu bahola ngomhla ka15 25 nangomhla ka30 so ke sisuke sixhumanisa lento ngicela unganifeatureliki imfihlo yabona basifuna iziliphu nje kusuke kukhona into esifuna ukuyenza kusuke khona umkhuba wethu esifuna ukwenza so ke ilama date kuphela siwasebenzisa ngicela ungatsheli konke kodwa sinesizathu sokuthi siyeke zonke lezi ezinto sizokhetha u15 25 nomhla ka30 inamba yesigwili noma yebusiness elithila lazi usayiphatha sifuna yona pholo asikwazi ukusebenza ingekho ngoba kusuke kukhona izinto efuna ukuyilinka noma ukuyihlanganisa lapha pholo yes ukuze methiwa khona imali yenkampani ukuthi egcine ingene kumuntu ukuthi ngicela ungakutshelike ekhaya ngicela ukufihlela kodwa kusuke kukhona umkhubo esifuna ukwenza inamba yesigwili siyayidinga isithombe sakho siyadinga iliphu lezi zasebhenk ezintathu amaphepha lawa aphuma umuntu may withdraw ukuthi ezase ATM eyodwa ezase ATM ehlukene akuwona umsebenzi wakho lo wena xosha lento exoshwayo nje ulethe thina sisebenze kuphela isho kuthiwa ngabe sakasasa ukhululeka wena
Ningizimu Africa worldwide channel usiyaviva TV1 lami igama ngo-MC Polobas kanti bengihleli nodokotela umhlongo ubaba kazinto ziyenzeka. Sibonana kwivideo elandelayo siphelele sonke umhla ka-15 kuDisemba kwispecial. Peace. Abulayo nabahluphekile bebabasondela sondele mkunjini yanoyaphalazo yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla bebaba wamthwesa amandla abagulayo nabahluphekile wona wesondela yeyishideni mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla bebaba wamthwesa amandla wona wesondela sondele mkunjini yanokhona uzophila Yebabiyamba lenqola Yebabiyamba lenqola Yeyigibela umkumbikano wa Yeyigibela umkumbikano wa nawe sondele mkunjini wakho nozophila khona lo muntu angeke ulenze lutho Isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala